Ngiyakuvusela sihlobo sami sakavuka uhle engabe unjani lamuhla. Eminyakeni usanyonyoba lapha ngasekucaleni kepha sewufuna kusigijimela umnyaka uyophela. Hey, ungikhunjuliwe. Angikufunzele na uGenesis sahluko 8. Ngiyathi ukuthi sake samfunza nawe watifunzela. Lo verse 1 uthi uNkulunkulu wamkhumbula Noah. Ake siyibambe lapho kancane. Ake sesifunze kanje. uNkulunkulu wamkhumbula Noah. Ake siphinze sishintshe. Ufake lakho ligama nami ngidawufaka lami. uNkulunkulu wamkhumbula Richard. Awu akabongwe simakathe. Phela uNkulunkulu, God is now. uNkulunkulu nyalo. Ngiko ngifunza ngendlela lekhomba ukuthi uNkulunkulu wakhumbula nyalo. Lithi ke wamkhumbula kanye netilwane tonke kanye nato tonke tifuyo lanato labenato emkhunjini. uNkulunkulu yini layenda kukhombisa ukuthi umkhumbulile Noah. Thing 2 letinto. Kwekucala leli verse lichubeka lithi uNkulunkulu waletha umoya waphuphutha etikwemhlaba emandi etsha. uNkulunkulu watibonakalisa lokuthi ngisekhona ngekuthumela umoya. Wakhombisa ukuthi yeno tinto atitendekeli ngikhona mine. Nangu umoya wekusita lesimo sale sehla sibe ngcono. Loyo uNkulunkulu lo wakhumbula Noah ungikhunjuliwe lamuhla. Kwangathi angathumela loyo moya la ngawuthumela nasesimeni sakho lebe kungazuthi awuna control kuso, kepha uNkulunkulu athumele moya wakhe lota ukwehlisa lawo magagasi, lota ukwehlisa leso simo lebe sesi overwhelming. Bese kwesibili la kwenda uNkulunkulu kukhombisa ukuthi umkhumbulile Noah. Sikufunza kuverse 15 na 16. uNkulunkulu wakhuluma kuNoah wathi phuma emkhunjini. Lo uNkulunkulu bekagcine cishe more than a year kukhuluma naNoah. Bekagcine athi te ngena emkhunjini kusahluko 7 verse 1. Nyalo sewuphinze uyakhuluma. Kusho ukuthi uNkulunkulu ukhombisa Noah ukuthi yeno mina bengisolo ngibona nangesikhathi untanda etikwemandi. Bengithulile, hayi ukuthi bengingafuni ukukhuluma. Sikhathi sami besingakefiki ukuthi ngingakhuluma. uNkulunkulu wakhuluma waphuma Noah. Kusho ukuthi Noah akazange aticabangela kuthi hayi sengingaphuma. Akazange abuke athi hayi angisale ngiphuma emandi seketshile. Kepha kwabida ukuthi kube uNkulunkulu lokhulumako futhi. Uyathi mawufunza la ngenhla ke ufunza ku verse 6 uyambona Noah ngazuthi bekanako ukuphenika. Simkhanza uvula alfastela uyahlola. Simkhanza uthumela liubhulu. Simkhanza uthumela lituba. Ustressed Noah ukuthi kanzi tinto tilunga nini. Uyabona kuba khona isikhathi la ustressed khona uyathi ukuthi uNkulunkulu uyaphendvula, uyathi ukuthi uNkulunkulu uyatishintsha isikhathi netimo bese uyaphenika kwendeka nini. Cool down mzalwane. uNkulunkulu unalo livi lesikhathi lelitakutshela ukuthi uyabonyalo sale uphuma sewutawuphuma. Nami ngingasho njalo sihlobo sami lamuhla sakavuka udle sihlobo lesengikhunjuliwe. uNkulunkulu uyati unalo luwashi, ubukile ugadzile. Angikwati ukuthi ngikuphi la wangena khona labe untanda khona kwangathi lelivi lingacondzana nawe lamhla lelithi sale uphuma ngoba sekuphephile.
Lokhu bewukwesaba ukuthi kutangicetha, lokhu bewukwesaba ukuthi labanye sekubathethe kubabulele. uNkulunkulu unalo livi lekukhokha engodini lelithi sale uphuma. Kungathi kungaba njalo nakuwe. Amen.